Arumiriri a dini ya Gĩithĩramu gũkũ bũrũri-inĩ nĩ manyitanĩire na aruna ao thĩ yothe gũkũngũĩra mambura ma Idul Fitri ma gũtiriha mweri mũtheru wa Ramadhan wa kwĩhinga kũrĩa na kũnyua. Akiaria kĩharo-inĩ gĩa Tononoka kaunti-inĩ ya Mombasa hĩndĩ ya mahoya ma Idul Fitri, Minista wa ũtonga wa maaĩ Ali Hassan Joho nĩ ateteire ikinya rĩa President William Ruto rĩa gũtabania mogarũrũku ndundu-inĩ yake ya minista kũmbwo kwa honge itiganĩte cia thirikari hamwe na kwamũrwo kwa andĩki a karũmũgwanja arĩa augĩte nĩ megũteithĩrĩria gũkinyanĩria motungata kũrĩ mũingĩ kũhĩtũkĩra thirikari ya ũrũmwe. We want to see more representation zaidi kila mtu, na tukubali kwamba tumekuwa wengi, na katika mambo ya uongozi ama uwakilishaji kitu kinaitwa representation is very critical. Yani kila mtu ajisikie mimi nimewakilishwa. Oho nĩ orĩtie honge cia ũgitĩri gũtabania mũngũrũrio wa kũng'ethanĩra na ikundi cia wĩkinaĩ iria ikoretwo ikiagagia mũingĩ wa miena ya Likoni na Kwale. How would you feel kama umempiga mtu panga umuibie? How would you feel kama mama yako ndio amepigwa panga na mwingine? How would you feel? Serikali iweze kuwajibika na kukomesha magenge ambayo kwamba tunayashuhudia, kwa sababu kiwashuhudia ni watoto wadogo sana na si eti hawajulikani, ni watoto ambao kwamba wanajulikana. Murunawe wa mathako Salim Mvuria na Kenya nyitanĩire na arũmĩrĩri a dini ĩno thukuru-inĩ wa mũthingi wa Mwamgunga kũrĩa atũgĩrĩte ikinya rĩa president rĩa kweheria watho wa gũthũrima mũingĩ mĩhang'o-inĩ ya kuoya ibandĩ, akiuga watho ũcio ni wahingĩrĩirie gĩcunjĩ kĩnene kĩa arũmĩrĩri a dini ya Gĩithĩramu gũkorwo matarĩ na ibandĩ. Naelewa pia kuna mikakati mingi ambayo itafaidi Waislamu, kwa hivyo ni jukumu letu kushirikiana na rais, lakini pia kushirikiana na sisi wenyewe tuwe na umoja ili tuweze kuikuza dini yetu. Hoya otamaya nĩ mathire na mbere kaunti-inĩ cia Kirinyaga, Garissa, o ũndũmwe na Gĩthumo. Ukiangalia hapa Gravity Amusement Park, Waislamu wamekuja kwa wingi, pia Christians pia wamekuja kwa wingi. Ni hiyo sherehe ya kushare. Angalia mwenzako, hiyo zaka kidogo ulikuwa umetoa kabla uswali sikukuu ya Eid, sikukuu ya kukaa pamoja na watu. As Kenyans pia togetherness ndio kitu ya maana. We have a prayer room here. Ni mahali mzuri, you come, tumeswali hapa dhuhur, tumeswali asir, mahali ya kuswali pia iko, chakula yao pia ni halali. Tumesherekea Eid na Waislamu na wasiokuwa Waislamu, tumekaa kama mandugu, watoto wamejivinjari, tumesikia raha zote, we are feeling at home. Kiuchumi, kwa kila neno la uchumi ni nzito kwa Wakenya wote. Tunashukuru Mungu kwa kuweza, hata kama imetufinya, tumewajibika kusaidia watoto wajivinjari. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Gathoni Wang'ang'a.